PM kahit uliram ang ipan nominated MSc ng T-Ponji PSL student suntuk noy ko la solam putat nali kuana hok la solam putat nali kachini la ke la tumning je bere di mati di half truth bolam hai silin dil tala hai la ninje ta engtum di very unnecessary hok lo non ta rat long bang de lo ajak tuma confuse dang dudun kok hai lo mene sita hok lam si ga nai mo di la si than de nang kok po dang ka offer nang pilo hala ke rat tum chini lo tengtung de ko chini lo adun thu offer nang pilo nominated MSc nang pi phan party yong si chiu no la nang tum dat council lo neta ini po nang ada tum ni rapen na salang libat offer nang pilo labang so alam ke alang ahok kaning je pe admit hai nangi Bibola hedet ke alang kaning jebe ke anggo pensi bisarala hako pejuson lang o pejuson o koson dikot mat next day lagi unwanted system unwanted substance plan det lagu bangali de had nehiru ahut bima kaning je ala solam nanda record do Mahatma Gandhi hut bima kaning je la solam do Abdul Kalam pilo kaning je nanda record do Samson Singh pilo dohan kaning je ka la record do kalima ahok lam galang siat binangi jong si ahok lam further ka chining tum lodang de alang BJP workers do alang BJP workers along si alang methang masi phone nang kolo kada pensi loudspeaker pensi alang li depan over nang pilo Lan dagalila ahem soda ko loudspeaker pen alang tum workers a phone pen alang li tum record do lake scrutiny anila scrutiny lodang de 24 June ni around 3 PM to 5 PM la song bong akol tum tebang long people lang lipan trakarat ke admit no he spoke up alang ninjit lu puji people lang non admit aja det la si nili tum men kapat chubai polam galilo rapan pamang bolam balilo rar phan chini neng busni tum kan rason da taksi tum youngster tum bola everyone mane itum youth tum political longta career do alam political longta electoral politics longta isia career mesen sesemaun ajak tum hai da career ka sesemaun tum do halai tum poang na don't make them corrupted hai youth tum youngster tum tangka make pen independent baca pelang pen